Quarshie. Ruani slow. Yesu ni wada. Fopa. Hey, fibra me hono. Wama me umi. Oya danfua. Osimi onia. Mekrama ne Quarshie. Ruani slow. Yesu ni wada. Fopa. Oh, hina ni wada. Fopa. Oh, Yesu ni wada. Fopa. Sawe. Oh, Yesu ni wada. Fopa. Hina ni wada. Oh, ask somebody for me. Ask somebody for me. Yesu ni wada. Sawe the woman na ochumwa. Hey, and you want to make a mother say, Yesu ni wada fupa. La 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 la, hina ni wada. Fupa. Oh yes. Bible say what I'm for you ha. Also onuya. Na sad am for only Jesus. Orofo for one to so. Na ono no be. Oh la 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 la. Yes, we wada. Thank you, Jesus. Party radio station. Akropong Radio 97.1. We bring on the best. Don't go anywhere. More coming up. Because good music can be so hard to find. So hard to find. Get it here. It's your boy Travis. Gym class heroes, baby. Akropong Radio 97.1. For your covering. Munina pray for Akropong FM morning devotion. Your friend Anidaso Bere. Amen. Senior Papa Kaino. We say April is the month of beginning new things. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. The many can say a Yerika supernatural breakthrough one seminal and Yerika Anidaso Samacho. Eradema Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. It abusan for 55 to 550 and no pe biara 97.1 97.1 obetin can say eni bi ne ore kasa obetin can say eni bi re ka chose wo betumi aye obetin can say eni bi ka chose wo du ho awie deda wo eni bi ka chose ni pese den pa mi nya me ka ho erade onka ho sa e wo Yesu dem erade onka ho sa e wo Yesu dem mama ye mompai me pese opeja on sa kire erade se erade Anidaso Bere ma me Anidaso Yebekoso ewe free so enyenhira emokuapeman enyenhira magana man enyenhira ma Christopher entwafo from bre Christo mo emanipa hu ewurade. It is all about Jesus Christ. Say nipa benya Anidaso say Christo to me wo ho emrante ne maba be hu say Christo to me wo ho oman be hu say Christo to me wo ho ye bompai erade ye da wase wadom wa ho de ebro so ena no pa wodi adom yen dwumadia erade wodi abeto ho dwumadia erade wonam yem papa so na dwumadi fiase korfare ba nyi na erade wonam no so hyehyei se be ya okuapeman beti wo Kristo asem eto de to papa
officer so dada bofe so na eye ne dadwen ano bo ho pai na Awurade FM ya bakro yi mu na Awurade wosande to no kuma so se ehu behia sa anopa biara ye beka nyamesem na wasem betrew Awurade anopa yi ye da wasese yere pa ho ntama wa hoden enye kese onyame nkonkura wufiase a enguda wufiase a enka kwa muda wufiase a ekwawie pa no anopa ye de wufiase nhyira enka odin se wori fiase amayen ma wanu onyam ye kese abusuafo ebedi ho pa nyina abusuafo ebedi ho dwuma nyina on kronkron enhye wo ma obi biara obeti unu ni radio ato Okoman 97.1 no onye nhyira pa Awurade yegyina Yesu Kristo odin mu se Anidaso Bere emfa Anidaso ma wiase nyina ebra covid atwam yi emfa Anidaso mra ebra fuwa process ekosoro emfa Anidaso mra ebra nipa eyam ahihyi won emfa Anidaso mra emra mpetuwu asori emfa Anidaso mra Awurade ameye nhyira ma Ghana ameye nhyira ma bibiman ameye nhyira ma wiase nyina yegyina eyiso ye padwumadi ho ntama ewo nyame agya oba ene okonkron din mu amen. Awurade asomdwe nka mu nyinaa onuadofo a wotie me onipa asetere mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nigye na ebi ɛyɛ awerɛho nea ɛyɛ nigye no yɛkae de nanso ne nkae ne yɛkakra bi na ne ɛyɛ awerɛho no ɛne yɛntena kyɛ na ɛtɔda bi a ɛdi nya ɛma nneɔma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mponi yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna Okoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din Anidaso Bere ɛde rebrɛw fi Joda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apawo sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyia me ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie mɛsrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi Onyankopɔn nam so ɛbɛma wɔyɛ nkonimdifo Onyankopɔn nhyira wo amen. Pasuana kosu Onyami be Pasuana kosu e granche ni paneshe Nansara chiche di efinyame nchen Je di ensu ni keti kwan Nina ni nyamiasem Tusufa utu ni pasuwe Onipa mo wansu ya rikitwe bi Nansu ya tikwa mudiye Anidaso mubia Tibiane kutimi sisa Nkuni mashansu dianso nentu wasye Enti onyami be eya she hunde ifise obra yonku nti fa Yesu yonku pawa kwa she ho wasa no ano be you Pasuana kosu onyami be ye tinkwami Anidaso nyansaye Pasuana kosu Onyami be tinkwami Anidaso mobia Pasuana kosu Onyami be tinkwami Anidaso nyansaye Pasuana kosu Onyami be tinkwami Anidaso mobia Yetin kwamwe de na Anidaso ho mu bia Yetin kwamwe de na Anidaso ho ma wo a utie na nopai Keep on keeping on Yetin kwamwe de na Anidaso ewo yen Awurade Yesu Kristo mu se obema asien yie Anka kwasi da sore nsuni ho Ena anope ma wakwaba edeba Okoman radio 97.1 Ni naso Nanso kitwa nyamensa uno Fisamria kosi 550 Ameshwaso ayem paibo isanse ene eye ukuda Anidaso mubia ene ye ukuda etwato ewo eprobosom yimu kwasi da sore nsuni ho ene se Awurade Nyankopɔn akan wo no wadom ye nkwade ya na ne ye de babe ye enanope ayem paibo Nanso kitwa nyamensa uno Fijo da besi nura ni rekasa afa oyawo
ɔbrɛ ne apinisie ɛno nti na anɔpɛ nyame abie kwan ma me ne wo sɛ yɛmmɔ mpa ne yɛmfa yɛn haw ne yɛama no nyinaa mmra n'anim na ɔno nyankopɔn a ɔyɛ mmɔborɔhunu nyankopɔn na ɔyɛ ɔbaatampa no ɔbɛhwɛ na wɔma yɛn anigye ɛwɔ yɛn haw mu aha yɛ ɔkoma 97.1 dwumadi no yɛ Anidaso Bere Samuel between adwane yɛn live ɛwɔ Facebook your Okuma Radio 97.1 sounds na ko YouTube or your Okuma Radio 97.1 Twitter and Instagram at Okuma971 and as I say the text messages brain so na no pay mra yere bompai na 0551667755 0551667755 and repemo no yibi ahomatrofo na eya obi a wo mu amane bi a wo mu no wa friend na ye no wa bompai na Awurade Nyankopɔn aboa wo na wo yiwe fisa ɔhaw no mu ɛna no pɛ medin ɛde Ɔsɔfo John Quarshie me ne mama Mercy Kena ɛna ye nua barima na do kwapɔn na ɛhyɛ mu ɛna no pɛ abusuafo me mama kwaba Eja majona mo te sɛn adom ampacho so Yesu adom megidi yesɛ mo ho yɛ ɛna no pɛ yi adom nti Kristo adom kɛse da so kran yɛ mu na so kran megidi yɛ nso sɛ Awurade ama mo ahoɔden a mo de bedi anim ɛna no pɛ na yɛabɔ mpae sure rejoice in your suffering yes ti yɛrebɔ mpae sɛ ɔyɛ obiara ne amane bia atiefo obi mpo ontie yɛn nanso mpae a yɛbɛbɔ na no pɛ sɛ ɛyɛ ne ho adwuma yes yɛsrɛ sɛ Awurade ɛnyɛ adwuma sa ɛman ne mfa dance di ɛma ne ti wo a wotie ma wakwaba ɛde ba Okuma Radio 97.1 fa telephone frɛ unua frɛ odofo frɛ obabi sɛ onko Facebook live ɔkɔ ɔmɔ Okuman AKOMAN onfa radio nto aso na ɔmɔ 97.1 na obehu yɛ live ɛwɔ hɔ no nso aka wɔn yɛtumi abɔ mpae ne bi sɛ wokɔ hɔ a kɔ na kɔhyɛ like na hyɛ manipa nya mfaso a wo nso ɔrenya ne bi na megye di sɛ na nɔpɛ yi Awurade bɛma wayɛ nhyira yɛba bɛbɔ mpae ɛnɛ ɛyɛ mpaebɔ yɛba bɛbɔ mpae yɛwɔ adwene sɛ wobɛbɔ mpae ne bi sɛ wobɛda wo mpa so sɛ wobɛbu nkotodwo sɛ wobɛgyina hɔ sɛ wobɛnantenante hɔ nea wobɛyɛ bia no mehyerɛ sɛ fa ho hyɛ mpaebɔ bi ɛna nɔpɛ yi na Onyankopɔn ɛnam radio yi so ɛbɛma wo anidaso ɔnka ho ɛna nɔpɛ yi amen ɔnka ho ɛna nɔpɛ yi amen ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Ina broke manabos diaba. Ina rio manabo. Kelalo. Mede wasamno. Atoma kumas. Mede wasamno. Beramina sekania. Meko swaji wadio, meko swaji wadio, meko swaji wadi, kosi se ubeti me. Meko swaji wadio, meko swaji wadio, yamie, meko swaji wadi, kosi se ubeti me. Me see, me de wasam no. Atoma kumasu. Na me de uposhan no. Na wakachre me. Erade me de beya me nasi kania. Makaso de wadio. Ya to ile makaso. Makaso de wadi. Kosi se ube. Onyame beye amana ye wawa
Jina pente wa haimo. Jina pente wa uswa uswi mwate. Jina pente wa bobo imwate. Obeya manaya wa. Jina pente wa uswa uswi mwate. Jina pente wa ukadane mwate. Jina pente wa jina pente. Obeya manaya wa. Erade beya manaya wa wate. Jesus Beye. Mark William, Mensaka message, you know. And I know that you are joining us this morning for the prayer session. Erade Beya manaya wa erade beya manabu what into jina pinting wo how and wa manimo. And then na you soon and anopay. Yabasi beboa yedi wanim ni abompae. Wodi abekache Nyankopon ene mede amekache Nyankopon Erade nam so de be adwuma kese amaye. Okoman Radio 97.1. Menimsa wuti en anope bia wuti ni su e wo mpam. Odwindwin, you are thinking. Bibi hune. Jidi se Erade beya ma na no pay. Encatch you, minua encatch you for encatch you. Say ya ka, and if rabbit to take. Ya rabbit to take. Put rabbit buku. Sorry, look at this. On your Bombay what? Oh, yeah, Mijines Amewaya crowd say, yeah, Baby Ram Paibumu. It is 5:09 at 5:10. We starting the prayers. Nanadu aha, or Hefokina, Ewaha, Oridi Enim. Near Ram Paibumu and Anopay. Oh, you know, John to Funis obey Yamanaye and one another yanko. Ichia obibia no pain subio. Sabre mi pese ufia se baby a wo bia baby a hwe yem fi dwindwin Erade kese ye ho fia se dwindwin ray kese ye ho. Yes Lord dwindwin kese ye ho dwindwin kese ye ho ye ko ye ba ya tomara kwa ye ko yetumi nantew yetumi home yetumi kasa ya tomara kwa emfi enwuma Fiasida Ureya se anope so yes Lord Erade da wase Doreya se anope bio Dana se osun no chen wonyina okrong no chen wonyina osun no krong no chen wonyina da Ureya se anope so yes Lord bebia wo biara bebia wote yanka biara da Ureya se osenidi osayeye osaseda yenana se Yefie mu ade nyina na se David se me crash Erade na me mu ade nyina nhyira ne din kronkron no me crash Erade na ema uremfi Erade nepa ema uremfi ne pa no dana se ankrankre dana se abusia dana se mabusia dana se makro dana se omang dana se yes Lord we thank you Lord God we honor thee this morning we give you the praise we give you the honor we give you the adoration bless the name of the living God wherever you are bless the name of the living God salute his supremacy salute the supremacy of God yes Lord in the name of Jesus praise be to God praise be to you O God praise honor adoration we magnify thee yes
ye fe bebe yɛda wase yɛda wase take glory Father, take glory Son, take glory Holy Spirit. We are much grateful. We salute your supremacy. Oh, your reign can say and obey so. Your reign can say and obey so. Baby, I will be a Okrebia. Baby, I will shebia. Baby, I will shebia. Your reign can say and obey so. Your reign can say and obey so. Jesus Christ Dimo. Jesus Christ Dimo. Yes, Lord, we are grateful. Lord God, we are grateful. We are grateful. We are grateful. In the name of Jesus, we are grateful. Yes, God, we are grateful unto thee. Father, we give you all the Yet was glory. Father, you Sebribi was deserve to be praised this morning. Umputone ya debema. Oh, Jesus, we Sebribi adore was your holy name this morning. Umputone ya Father, we debema. glorify you, O Lord. Sebribi was Oh, Nyame, wo ye Umputone ya Nyame debema. anɔpɛ yi. Sebribi was Umputone ya debema wanɔpɛ yi. Yet ye munyina ye muadina ejuwa ye ejuwa ye. Ejuwa dina ye ejuwa dina ye. Anɔpɛ yi su ye ejuwa dina ye dina ye. Ora yeda wase oh kantamanto yeda wase ayebiafo yeda wase kentinka yeda wase amafumafu yeda wase piankoma yeda wase oh kofubo yeda wase tetebotan yeda wase oh yeda wase Anidaso Nyame yeda wase umunankawonti yeda wase umunankawonti yeda wase adechi eye wadom adechi eye wadom enunti yeda wase yeda wase wanku yan mobo wanyi yan totwene erade wanyi wani esanse wuyi wani ese yeda wase ora o Jesus Christ dimunti amen. Oh Jesus, yes Lord. Yekoso abompai na yesre rade se ohun ye mobo in the name of Jesus. Mema onhwe yem bone so ne yenni David. hwe ansana Jacob papa ansana Jacob tumi hu onyankopon ani onyama nkasa no ode ne ho kire rade se ne otiara. Oh Jesus, yeah. Obisano obofo ne bisano o se wo ne hina until then na oye swindler na oyo dadafo but o share rade no ode ne ho kire rade se ne otiara. Na after that no ohun awrade ani onyam ano pay ye de ho kire owra no se ne yetiara be bia wo bia fa ho kire no se na ye ni sa asisifo no ye ni sa wodifo no ye na ye ntumi anka na asem ankira foforo no awrade ye de ho kire ano pay hu ye mobo se ne yetiara be bia wo bia fa ho kire awrade se ne hotiara. Yes Lord, yes Lord. Erade hu ye mobo anope so. Erade hu ye mobo anope so. Erade ye ni wasam no ho no kware. Ye ntumi ani wasam no ho no kware senya wo kire ye no erade fa ye bone che. Erade hwe ye mra to so ni anope so. Father, oh God, forgive us of our sins, oh God. We present ourselves to you as we are. I present myself to you as I am, oh God. Yes Lord, yes Lord. I come to you. Se boni bi fo wo mi mu afa no pa ye je mo fa mratu nyina funsu nyina fa ye funsu nyina cha no pe yo na no pa ye bre kuma yes God ready ye hu chira se ye tiara fa chen why ready ye hu chira se ye tiara o Jesus Christ dim ye hu chira se ye tiara ready to ye hu ready fa ye funsu chen ready hu ye mo ready yiwani na busuano erade yiwani makro no erade yiwani mo man no erade fayem fonso nyina cheye sreo se fayem bone cheye erade fayem bone cheye erade yesreo yefiem ade nyina se fayem bone cheye erade oh God, may you forgive us the sins of unknown, the sins of unknown, knowingly and unknowingly. We pray
ascending, Lord, that you forgive us. May you forgive us, O God, in the name of Jesus. May you forgive us, O God. May you forgive us, O God. May you forgive us, O God, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. So at the radia says the Bible say abra ye can't cry no na wa yama yende down. Ye dana se odiyen boni acheyen anope. We are thanking God for forgiving us of our sins because we have that assurance. Ye was that jidini say ye konen changa. Odi be cheyen, odi acheyen. Dana se baby a wo bia, baby a otie ye fi bia dana se orei. Asa aye o yan front of pay so bio. Odi yan so acheyen. Boni acheyen. Yes, Lord, in the name of Jesus, forgiving us. In the name of Jesus, reason why Jesus. Yes, Lord, in the name of Jesus. Wo Jesus Christo dim erade da wase se erade bodi enfo so ache wo Jesus Christo dim in the name of Jesus. Baby a wo bia sabri afede ye tujumedini nyina hye ora yinsa. May God take charge. May God take control. May God take control. For Bible says he rules in the affairs of men. We are presenting this program into the hands of God. That this morning may he take control. Wherever you are, any language that you can speak, any language that you can enter into, blow in that unknown tongue wherever you are. Yes, Lord. Spirit of the living God, that you take charge. You take charge over this program. You take charge over this program. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May you take charge. May you take charge. May you take control, oh God. Wherever your may you take charge, oh God. May you take charge, oh God. You take charge, oh God. You take charge over the atmosphere, over the elements. You take charge over everything, oh God. You take charge over the household, that vicinity, over that community. You take charge. You take charge over the program. That did not, may you take charge ahead of time. May you take charge ahead of time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Makazubra gazuga di antada brasha. Brashaka di antada badaba mazuzu bragazu mekedebedebe shakatun telebedebe rashaka da robozu gazu mantedededede yatada broshe rabazuzuzuzu. Yes, God, in the name of Jesus, we take charge over the atmosphere. We take charge over the elements. We take charge over everything. This morning, may all things work together for our good in our prayer. May it work together for our good in the name of Jesus. May it work together for our good. Oh Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Yakoso a bompai. Empire Edikan yesrera de se. Yen yaum impempi yen yaum nambre yeba. Yes, they say, in the name of Jesus. Oh, Jesus. Was Jesus Christ baby that in the moment of pain, may God strengthen us. In that moment of pain, in that moment of powerlessness, may God strengthen us and grant us new power. In the name of Jesus, wherever you are, we are praying. Yambro yemuno onshayen dimbio.
din bio. Yesu Christo din mu. Yesu Christo din mu. Yes Lord, we pray for strength. That you renew our strength. May you renew our strength in the name of Jesus. Yes, Lord, we pray for strength. We pray for strength. We pray for power to come out of that pain, to come out of that pain. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus Christ, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, you did for our prayers. We pray for strength. We pray for strength. That's you renew our strength. Renewed strength, oh God. We pray for renewed strength, oh God. Renewed strength, oh God. Renewed strength, oh God. As we wait on you, we pray for renewed strength. In the name of Jesus, we pray for renewed strength. We pray for renewed strength. That you strengthen us. That you strengthen us again. Yes, Lord, we pray for strength. We pray for strength. We pray for strength. We pray for strength. Yes, someone wanting. Yes, someone wanting. Yes, someone wanting. Yes, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh, yes, Christo demo. Yes, ready bio. Romans 5, the verse 6 on say na yeda so yemro na yeda so yemro no. Oh Jesus. Bre a esemu no. Christo wuma. Oh Jesus. Yes. E kire se Christo wu obewu no. Yemro yemu no odi ahoden fufuru besra ye. Yes. Odi ahoden fufuru behwehwe ye. And na no pe empire ye bone se. Owu sori ni mutumi no. Enne di mayen. Abusua no mu. Awaresem no mu. Mayen no mu. Esrewade se owu sori ni mutumi no. Enne di owu sori mutumi no. Ede fufuru ye ba. Emfa fufuru ye mbra. Emfa wode fufuru mbra. O Yesu Kristo di mo. Yes, Lord, we pray for strength. We pray for strength. We pray for strength. In the name of Jesus. That's all God. The power in the resurrection. The resurrection power. May it visit us once again. May it visit us once again. In the name of Jesus. Ikada brashakati. Majuntelelenia. Mazuzu brakati. Improskati. Impraskati. Isugati. Roboze. Yo. Manikati antadada. Ya brasha. Mashakati. Rokadadada. Mantadadada. Makadantadada. Jabrashakati. Malenidene. Yo. Rabadi antadabadaba. Jabrashakadabadaba. Rapapapa. Yes, God.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Papa, you cause our bompai. On the cross, no. You can say on the cross, no. It's about redemption. Oh, Jesus. You oje, you oje. Ya bompai asre radise. Obe biara wo ya obi mu. Papa bia obi nene ba. Oh, Jesus. And none your ba. Ya wo de ba ne ho. Oh, Jesus. Osusu say awari bia ne ba ne ko wari nti. Ama ne ba ne yinani ama. Ono no hwe ne ba no. Enu nti wagina su no odi yawo. Oh, Jesus. Oberema bi dada wo. Enu nti wo gina so di yawo da so di yawo. Obi bo wa po. I was sorry mo. And no take unye nyame kra ni bio. What da so dia? Yes, sir, this is sign no. Sign pano. Ascend ya no so sign baby koso. Na Kristo ka se mawie. O patre se sa yawo no mawie. And na no pa ya bompa ise. Erade nye yemfi yen yawo. Onye yemfi yen yawo mo. Abra wo bompa ise sia. May God take you out of that pain. May God cause an exchange, positive exchange for you in the name of Jesus. Not pain but gain. Not pain but gain. May that positive exchange go forth for you in the name of Jesus. As we pray, ya bombaya cerebral this obi biara owo ya obi mo o se ya obi mo na ya no akana se and that no pain ya bombaya se is the same baby and come on Jesus yes Christ demo ya bombaya say ya obi bia emma we bi obi so yes Christ demo we yes Christ demo rosso kodu Jesus Christ demo Jesus Christ yes Lord Jesus Christ. Papa, from within. Yes. Most of the times it's from within. Yes, it's true. But we look without. Oh, Jesus. We look from without. If you akasa, Papa, yeshe nyame sem e wo brese som homa no. A edikan. Tia nan nchichima kron anidu no. Na osena abranti bi wo ho. A wo frɛ no Yabes. Ding ni na se kire ne se. Yahudi. In the name of Jesus. Na what is a Yahudi, the ding Yahudi ni buy essence and nena. A woman no day ding the man. Oh, Jesus. A bia na oberema on no a fire flu gonjan. What jawo? Oh, Jesus. What jawon quia? And in your years and momentum me bani Yahudi. Now Bible say Abraham Yabes any no. Bible says that he was more honorable than his brothers. Oh, Jesus. Na ono di na enuonyam no ebe ye kese sing ni nua no esane so ye bribi obompai yes Yabes bompai
Wawo Yabes in the control. Ebia wako tibia bimu enya wankasa na wode wo ho ko Jesus. Opina de wako shemu. Nanso anopei yama wani da so se. O kente wo ho a. E wo mpai bom. Oh Jesus. Awurade beje wafi mo. The Bible say Yabes sufre awurade Nyankopɔn se awurade trew mehyimu. Oh Jesus. Awurade trew mehyimu. Expand my territory. Oh Jesus. Oh God. Na awurade emami ni yaw. Oh Jesus. Na ma wonsa enkoso ni mechi. Empire me ne wo bosisia ne say obi biara ofre awurade nsaba ne dwumadi mu no. Dwumadi ne kɔ awie pa. Empire me ne wo bosisia ne say ebia adwuma mu ntwanto so. Ama wakopia fiase. Oh Jesus. Adwuma mu ntwanto so ama wadwuma bia bo. Obi bedi kokonse be kire wo kunu wo yire ama aware na bu. Oh Jesus. Nti woda so wo sa yawo. Oh Baby a wutie yemfia no pay. Yereko awurade animu bio. Yereko awurade animu bio. Na yasiro rayi se. Until yenshim. Until yenshim. So until shinuma, it goes beyond the pain. Oh yes. Yes, Sarah, this is until yenshim. And pay until yenshim. Baby biara wo Sarah, this is until wushim. Until wushim. Until wushim. Essence a biana wushim aye audition kwa. Aye audition kwa. Ya bompa se eradin tro yenshim. Eradin tro yenshim na nkunimdi sheno. Emra. Nkunimdi sheno emra. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. In the name of Jesus. Rabadi antadabada. Ragazu Brashakadabadaba, Rokozu Antadabadaba, Rozu Abrasha, Rokozi, Limini. Yes, Lord. Yes, Lord. Eradia Strose, Troyan Shinomo, Eradia Shinomo, Eradia Troyan Shinomo, Yanamuno Eyao, Eradia Troyan Shinomo, Eradia Troyan Shinomo, with Jesus Christ on him, Okopia Puno and Opayasho. Okubia ubebi de wano pay na eradie ekwanse eradie ekwabiao emwatiao emwohuao anope wo Yesu Kristo dimo yes Lord Rapati may you expand our territory may you expand our territory may we not be restricted by the pain. May we not be restricted by the pain in the name of Jesus. May we not be restricted by the pain in marriage, the pain at workplace in the name of Jesus. Oh God, may we pray for that divine expansion in the name of Jesus. Yes, Lord, may you expand our territory. Rapati, Rasakati, in the name of Jesus, we shall go forward. In the name of Jesus, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Ahayokuma 97.1. You go mpa wono so ara nche bibia homatrofo ye bo last topic na fe ye bia homatrofo na ma na ohaw bia wo mu opese ye bo na ye bo mpa na etumi abo na ye bo mpa na Awurade beye ede ama
Ko Facebook Live Samri na ko kan ho Okuma Radio 97.1 and as a call Okuma Radio 97.1 our YouTube, Twitter at Okuma971, Instagram at Okuma971. We are praying. Yes, Lord. Yakoso abompai. Na ya beska se erade na se won sabedi mechi. Papa etoda yaw na yenemu no eyensabi na de sa yaw na ba from behind the scenes. And the desire yaw na ba. Empire ya boni se erade nsamremu. Wo ya odini mu erade nsamremu. Na erade nsane bema esesa tebia. Esesa ya odino. Ya bompai se ensabiara. Ayo bonefo nsa na kutia yen na di yaudiba wo Yesu Kristo dim sansa no enhon in the name of Jesus. Yes, Lord. wo Yesu dim ye bompai se sansa no enhon na eradensa eni echi. Yes, Lord, in the name of Jesus. Mandi antada bada any evil hand that militates against our progress, that causes us pain in Sebiara, Emayediao, and Nanope, we Yesu demo, Sansano, Efio, we Yesu demo, Yesro, yes, Lord, in the name of Jesus Christ. Papa, na Joshua any enkrofono atamfono rekon na wakono that zone no na the comfort zone of the enemy. Yes. So Moses had a different strategy. He went onto the mountain and lifted up his hands. Jesus. The hands lifted up no na oresera this erade hwehweni mensa. Yes. Ascendia no mu na mikitai. Yes. And Bible say mpendodo na Moses sa akosoro no na Israel fo ni dinkonim na mpendodo na ne nsa na reba form no na Joshua ne nkrofo no ma wo samremo erade ma wo samremo wo Yesu demo abusia na di yawache awari ya di yawache erade abrabo me di yawache mechamu ma wo Yesu demo present it unto God. Ask for the hand of God. Oh, invite the hand of God. Invite the hand of God. Yes, Lord, wo Yesu demo erade Yejamu ma wo Yesu Kristo demo wo Yesu Kristo demo yejamu ma erade yeda was yes, Lord, we thank you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Summary between your friend and Bompire 0270191971 and that's 0551667755. Or yaw biara woman not pay. A radia crowd so big G. Na woman when J. G a radidi another pay say. Nia wo catch a radin yankupon or yamao 0551667755 0551667755 and 0270191971 between your friends Samri na oye obi atibie woman pese ye no bompai no erade afayen so aboane no abompai na erade bema enkwaje ayo de high Okuma Radio 97.1 Samri homatrofon ye bie Ediatum between your friend 0270-191-971 0270-191-971 between so our friend or 0551-667755 0551-667755 Fred na yenin komo ene anopai
Jesus, Bere, Amana, Eradi Bere, Amana, Wati. Eradi asumi nka ho. But you do be 9 in the shade na pay. Pacho, Ndia Brand, because Abena from Nuaso, but you tell another pay. Pacho, me how you say, Nancy, my amphibian, no one. For Castle, there were few home friend and fed you. How from Nuaso? What's the need there? Udini, Abena from Nuaso say a brand beyond in the war. Also, be worrying after a friend of Crana on February. Abena Yanore Bompai Wati. Yanore Bompania, ya would dinner rather the bed mount. Or very more, ya would dinner rather the bed mount. They also one rather be one of the warrior. In the form of disappointment. And rather, Yamodi Biara and Era way so yes, yeah, Bompai said already Obegino In the name of Jesus, we yes, Erado Obegino, Erado Obegino, when you want to pay. Yet your crap any pain of disappointment we cancel. Papa, you pay would demons and in the name of Jesus. Amen. Abraham Misha, Yame, Akayo. Why? Hallelujah! 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 Media man can say, Radias from you come another pain. Uncle, Papa. But your other for Benny. The Abana, Abena from Akropong, but your eat you another pay. Papa, me, oh dear, me, dear, and ma. The Babena, on an intent, yeah, Papa. You say, right to say, the Ambaman intends on your right to be yes, Lord. Or didn't don't consume, I said to him in the bathroom. Already that was sick. Eddie, my mamma, Bena of your Akropong, the Bompai will use so dim say. I did be a bed that on the baying term. I'm a Yahudi. If you mwaba, ye Bompai will use Christo dim say. Everybody one casa. Fasum Jibra. In the name of Jesus. Everybody Fasum Jibra. In the name of Jesus. Ura Fasum Jibra. Yes, Lord. Yesu Fasum Jibra. Ma odomra. In the name of Jesus. Ma biakuyemra. Yes, Lord. Mantiasimra. Manijemra. Everybody manijemra. In the name of Jesus. That amount. Yes, Lord. Ewo Jesus Christ dimo. Amen. Amen. Mama, nyami akayo. Why? Wo Yesu dimo. Radi asumi nka o. Never come council so. But you din me. The anticipate. The Methodist ewo Akropong as a MAMFE. Akropong also for Quarshie mo. Okay. But na me free na. That also for my husband and me yare almost there's a year to me back at so. Let ko praise you kwa moto. Na me yare me da ho na se me baba ko me da pen ono so wa design so for 3 years me tikwa wa changing line on friend so me nanti me friend the man time kon diara da to me da in tamu so for me friend the man time na me so mama na mo man time so na me nya hoden na se me na ne Erade
etie usufre Yes. ye mompa ye mama say Awurade Jesus, mana ya resa Jesus, na onka on ne ba no mu Awurade ye mana ya resa Awurade ye liye ba mo Amen, Mama. Erade akai we na pay. That's it. Okuman Radio 97.1 obetumi afrain another pay na ya bompaem. Asumien kan Mr. Ayibobo. Papa. Papa, we know our trouble. Me who number no pa. Jamishra. Bacho na pom ti say another pay. Pacho, me who ye. Na kufodu Na afuzo. mo how kakrabi. Yeti. Ya kesa babo pa ya maybe chemisu akaka krabi na pese musu soso. Na mo fani mo bo pa mama. Ena mi ba. Mi ya ni se me nine na be hu my ya dua ma bo pa ya ma jai aka mi nine na ase. Me na ma na se ma bo bi wo mi na ase. Nto ma mi na ase mi na ti ache bi kakra. Na mi pa boy nyina ni se mo bo pa ma mi na no enjira so sa na mi fa ye ejuma computer ma mi ba no be school o ye school na se ma cafe kra ha mi na mo se pa die se mo bo pa ma mi na mi ba ni ye school na ma ka dem wa ma juma ba se ti bi sramu ni di nyame sramu mo bo pa ma mi na u pa bo no u bo ma bo nya eyi sa no ma ma ni je ti bo ba ko so ka ma mi na me ba no o ye school asa na ma se ma cafe ama cafe Oba na be school ama we didi amea on kafom wate. Me das. Oren kafom da. Onai on say Erade be ma hoden. Wo de be ye adwuma ahwe oba no. Ahwe adwuma aye adwuma ahwe afoforo. Ama nyame ehira wo ehira wo ehira wo. Erade ye de papa ehia wo nsa. Ade bi ehye ne nan ase ya. Emma otumi nya hoden wo ne nan mu. Ye bompa wo Yesu di mo se everybody fa Yesu moja na esa nyarewa no hohoro ne nan ase nyina ma no se ne wonkasa hohoro wo asu aforo nan ho na ma wo fi na soma se ye nkonko ye sa no sa ne ye se wo na no pese everybody ye ma wo ben everybody ma onya hoden ensi enya adwuma enhwe ne ma enhwa afoforo enko sise nyame wonkasa besa epie wo nu nyamo ye bompa se ne kuta ne na mu bia yi Everybody limitation. Everybody Nama onya hoden ewo Yesu Kristo demon e bompa na no Jesus. Amen. Amen. Also mo bi pa chewo. You. Se mi pa no o makwa no ba. Baje wo no ma no ma ba ma ba be slamu da. Bajo Mate. Nyame nshira pa. Aha yo komai 97.1. Obetun ya friend na no pay ye betun ya fa afrefo be ye benu aka ho enti betun ya friend samri na ye di nkomo ewo okoman yes mbacho betun ya lower volume no ewo o radio no so my hello when tu nyina so na didi ewo ne phone no so Ahaya Command Radio 97.1. Obetwin catching live on Facebook and YouTube. Okuman Radio 97.1. Twitter and Instagram at Okuman971. And I am Pai Boda. Nti Pai Boda so rampacho Erade asumye nkan we na no pay. Erade nkan so. Mbacho dofo beni ne hye. Dofo ma moda no hye di kuro. Ma moda macho di kuro mfo nti say na no pay. Bacho me yara na be pay. Ono so wata kwaro. I have a feeling that two many for my family, they call a fellow cry on Mamma do yell. You're right in the phone, one part from Mamma, not that. I got up in the bed and didn't see one.
Erade ti osufre wate. Ade biara eyi uba ni efi wo so no ye bompa se erade ankasa ntwene mrew. Samri na ohia uba no. Samri na ohia uba no. Sa ya odina abehyew mu na. Enukra ka obi na bia ayaresa na ma na so ye bompa se ade biara ekura sa yari mo ye biara wo Yesu Kristo ne mo yesra mama mother na ade biara emma ne bantu me man nchen maninya yaresa na no pa maninya hode na no pa maninya yaresa na no pa maninya hode na no pa ewo Yesu di ewo Yesu Kristo mama nyame aye ye pon afre number we me pese minya oba na number na me ne di nkomo anti ye pon abon de na afre me na minya oba na number na ye ni nkomo nyame nhira why Okuma Radio 97.1 we bet you for last caller. Oh Jesus. Me di ebi want to me am frame man how cry Erade ode kakra na okan no. Ye de ende no to so Erade ebeye ede amount. Yes. Odofo bani na share na no pay. Pacho offer kwesi. Offer kwesi from is it Nraso? I'm a free Akrade. Akrade Nra you. Ma me dem how to man. Yo. My primus my first Nyame nhira yeti we na no pay. Madam was and then the empire boy one of my boy. And then Ram made it to money. Yeah, moye mame. I saw for who nyina Madam was na me nhira mo omama hotin na de pia mo famra na mo fama chire yen ni aye ni se na be ya yen yira yen fis kwan kes yen fu kwan kesie no so yen fa ketua no so me dia seda na me de mamu ene ne ndura nso mo ye mamu Madam was aseda ye nyankopon de ye nyankopon adom ye beda ye mama no so ase ye mama otubia mama baby awubia nyame nhira ewo adoy kese ade ye papa ofe kwesi enra. I was really touched and the radiase the impactor program we erinya ewo yengetie for so nyame nhira baby oyifi erade nhye wanemu ewo Yesu Kristo dimu odofo awutie ene eyempai boda sena muni wukuda bia yehia ne empire wonkuto wa uti biara wa ohwe biara no how biara wo mu ne apinisi ni atiti bia wo mu no enado pay erade nyimfi ho ma amen na oma wo mfa wo ne pana mfa nko ani amen we pray that you move forward in the name of Jesus Jesus Yesu Kristo dim nyame nhya enado pay amen Asafuti ni wu ya Yesu ya Roma baba chia erade ebeje we sane se oyo jefo ya ejibia na ye sorry jumede ne so na name say messages na baby Mark Williams Brafo nyame nhira we na no pem say oniyen ako throughout the program and your messages every prayer topic be must be anonam or they are to Facebook live and God bless you so much God bless you so much intima also oh may the name be praised Father also we thank you for the moment like this also God may you remember us with your mercy Father renew my strength Brakwa Berima and so say oh God expand my territories afenobitries and so say amen wa uti enso menim say will be a person kachi nyankopon ene erade ti aye ama o ye mre aso a e wo say ye sorry dwumede no so se nyame ya domo chena no po ibe hia na yesu nyame asem amen na e de achichi yenre in the next 30 seconds mama kina be hira atifu na don so ehira atifu ene ahwefo nyina just bless them anopai onyame insho obi biara otie onyame entire obi biara hie mu ade bi a akyekyere wo na ade bi a wani nna so mpo se
ebetumi asi ewo abrabọ mama nije bi ewi ope ne na no pe Awurade emfa nomo Awurade emma osumfi adomo enko adomu Awurade ma obo ento yem Awurade ma osu enna na osede anope Awurade ni wanim kan okọ ne wonko oba ono mra omma sede enye wafono moma amen amen anado Yekoso asre Awurade nsa ababrabọ ne so abatibie no mu se owura ne nsa nye kese ensen ya odi na odi no na nani onyam enedi bebi biara wo hye bebi biara wo hwe yen wutie yen fi Awurade enhye wanam onfa ne pan hye wanam na ompagya wo bio na ya odi no anka wanhye wo Yesu Kristo dimu Awurade nhyira wo na ontew nanim nkyere wo nenso ukotɔ a nya bitɔ ukotɔn a wonto ukobisa nya uboma womuewu wo Yesu Kristo dimunti amen amen nyame nhyira mu nyina sɛ ne mo ne ɛbɔ mpa nyame ya no ɔkyena bɛhyia bini ɛde asɔfo John Quarshie yakra mu nyina bye bye Wa mame bane nyina chemukọ